Dear Mr. Simovic, Deputy Prime Minister, Minister for Agriculture, dear colleagues from government ministries, representatives from the media, ladies and gentlemen, dobar dan. Dragi gospodine Simoviću, potpredsjedniče vlade i ministre poljoprivrede i ruralnog razvoja, kolege iz medija, dame i gospodo, dobar dan. It's for quite some time that the EU delegation and the Ministry of Agriculture have been talking about the EPAD program. Today's event marks the end of the talk and the start of the walk. That means the start of real, tangible work. Već neko vrijeme delegacije Europske unije i Ministarstvo poljoprivrede zajednički rade na IPARD-u. Danas označavamo kraj prostog govorenja, kraj riječi i početak stvarnog opipljivog rada. This event is the opportunity to once again appreciate Montenegro's good work, which has resulted in the operating structure being entrusted with the implementation of the EPAD program, including the management of its budget. We are talking here specifically about two measures, measures 1 and 2. So it is now the time for the practical test. Ovaj događaj je prilika još jednom da cijenimo napore Crne Gore koji su rezultirali time da je Crnoj Gori povjerena operativna struktura krajem prošle godine sa implementacijom IPARD-a 2, uključujući upravljanje budžetom, odnosno mjere 1 i 3. Under the Forerunner program, IPAD-like 1 and IPAD-like 2, with a budget of around 8 million euro, more than 450 farmers and around 50 companies benefited from aid for their investments. Now the proper EPAD program becomes available, and this is what we launched today. Sada je vrijeme za praktični test. Kao prethodni programi, a to su IPARD-like 1 i IPARD-like 2 sa budžetom u iznosu od 8 miliona eura i više od 450 farmera i preko 50 kompanija koje su imale koristi od pomoći od ovih investicija, sada imamo pravi IPARD program koji je stavljen na raspolaganje Crnoj Gori i to je upravo ono što lansiramo danas. So today we announce the so-called Measure 1 of IPAD, which is investments in physical assets of agricultural holdings. So with it, the Ministry of Agriculture and Rural Development has a powerful tool to support the farming community and indirectly the whole of the population of Montenegro. Danas objavljujemo takozvanu mjeru 1 IPARD-a koja ima kao fokus investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava. Sa Ministarstvom poljoprivrede i sada Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ima jednu moćnu alatku kroz koju može da pruži podršku farmerima i indirektno kompletnom stanovništvu Crne Gore. A recent survey among EU citizens in 28 member states acknowledged that a clear majority of citizens see the provision of safe, healthy and good quality food as one of the main responsibilities of farmers. I presume the answer would not be much different if the same question was asked in Montenegro. And IPAD can help farmers to deliver such expectations. Nedavno istraživanje javnog mnjenja građana Europske unije u 28 država članica Europske unije je došlo do zaključka da jasna većina građana smatra da je pružanje bezbjedne i zdrave i kvalitetne hrane jedna od glavnih odgovornosti farmera. Ja pretpostavljam da bi sličan odgovor dobili i da je isto to pitanje postavljeno u Crnoj Gori, jer IPARD može pomoći farmerima da ispune jedno takvo očekivanje. Today is the first step of a sort of marathon. The first call for proposals, which is focusing on one single measure, is launched. And as I said before, this is about investments in physical assets of agriculture buildings. But there's more to come in the coming month.
we indeed expect the other EPAD measure, which concerns processing and marketing of agriculture and fishery products, to be officially launched very soon. Danas je prvi korak jedne vrste maratona. Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata koji se fokusira na jednu jedinstvenu mjeru, a to je investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava. Ali očekujemo da će doći još toga u narednim mjesecima i očekujemo da će naredna IPARD mjera koja se tiče prerade hrane i plasiranja poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva biti zvanično lansirana uskoro. At the same time, work within the ministry continues to prepare for the management of 5 more measures such as diversification and leader. I trust that the ministry will soon be ready so as to have enough time left for implementation. Istovremeno, saradnja sa ministarstvom se nastavlja na pripremi upravljanja 5 preostalih mjera kao što su diversifikacija i lider. Ja vjerujem da će ministarstvo uskoro biti spremno i imati dovoljno vremena za implementaciju. Today, we have achieved the milestone, but there is still a lot of work ahead of us to enable the agricultural sector and the rural communities to benefit from EPAD and ultimately to improve the conditions of people living in rural areas. Danas smo došli do jednog ključnog trenutka, ali pred nama je još uvijek mnogo posla kako bi omogućili sektoru poljoprivrede i ruralnim zajednicama da imaju koristi od IPARD-a i na kraju krajeva da poboljšaju uslove ljudi koji žive u ruralnim područjima. EPAD has the potential to transform Montenegro's agricultural sector, and the effective implementing of the program will display the government's ability to manage EU funds, which is important in the preparation for EU membership. IPARD ima potencijal da transformiše sektor poljoprivrede Crne Gore i efikasnu implementaciju programa koja će pokazati sposobnost vlade da upravlja fondovima Evropske unije, što je važno u procesu pripreme Crne Gore za priključivanje Evropskoj uniji. Going forward, the recent EU strategy for Western Balkans sets out concrete plans and a commitment to increase our support through 6 flagship initiatives, one of them being socio-economic development, which includes rural development. U budućnosti nedavno sačinjena strategija Evropske unije za Zapadni Balkan predstavlja naše konkretne planove i našu predanost za povećanje podrške kroz 6 ključnih inicijativa, a jedna od tih 6 je upravo socioekonomski razvoj koji uključuje i ruralni razvoj. The EPAD program is for the farmers and the rural communities, but it also helps preparing the Ministry of Agriculture and Rural Development for the full set of common agricultural policy once Montenegro joins the EU. So it is an opportunity and a test for readiness, which requires engagement and professionalism in implementation, as it will demonstrate that Montenegro can responsibly manage EU taxpayers' money. IPARD program je namijenjen farmerima i ruralnim zajednicama i također pomaže Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja da se pripremi za kompletan set zajedničke poljoprivredne politike za onaj trenutak kada Crna Gora postane država članica Evropske unije. Tako da je ovo dobra prilika i test spremnosti koji zahtijeva uključenost, profesionalizam prilikom implementacije i on će također pokazati da Crna Gora može odgovorno upravljati sa novcem poreskih obveznika Evropske unije. I really look forward to seeing many projects to be promoted very soon, making truly visible the support of the EU to the sector. Best of luck. Hvala. Ja se zaista unaprijed radujem što ću moći da vidim veliki broj projekata koji će uskoro biti promovisani.
zahvaljujući kojima će zaista postati vidljiva podrška koju Evropska unija daje ovom sektoru. Želim vam sve najbolje i hvala.